Sad ću ti ja reći što je dobar trgovački trik. Švaj zvučnik. Izgleda da piše GBC. To je jako kvalitetna marka. Ali u stvari to je GB Systems. To ti je dobar trgovački trik. GBC je dobar zvučnik, a ovo je dobar trgovački trik. GB System, a ispada da piše GBS. To ti je dobar trgovački trik. To se zove Moneymaker. Ne, to nije GBC zvučnik. Ali se može prodati. Skoro kao GBS zvučnik. To ti je dobar trgovački trik. For money making.